Adiciats a tuttes e a tuts, uei nus tornam trobar a Pamios per la 12ª edició del Festival Occità, 3 giorni per festejar la lingua e la cultura occitana autour de Talier. E per aquello 13º giornado, sen a la Mediathèque per una remesa de premis e escuta de contes. Ianem? E aquella giornata comenzo per la remesa del premis del concours de fotografie sus la tematico Las bestios de las vilos e del camps. E la foto che ha gagnat è aquella. Festival Occità de Pamios che è portat per le cercle Occità della Comune, che si dice Cercle Occità Prosper Estiu e che è un cercle affiliat alla sezione de Riego dell'Istitut d'Estudis Occitas. Se deban tot un al mes de novembre. Hi ha conferències, exposicions, un concours de fotos cada an et també concerts, balls et tout à coup. Je me retrouvais avec une vache montbéliarde. Vous savez, ces vaches blanches avec des taches marron. Qui vau contar contes realment que són plus leu histoires. Histoires viscudos, histoires vertadieros, amb un xic de contes. Tots els imaginatges que participen a les calandretos i a les escoles bilingües, que hi ha de més en més d'imaginatges que comprenen l'occità. Crezi. Sauf que la vache montbéliarde, qui durait qu'une dance après la secutino, mais finalement, c'était pas si dur que ça. E cric e crac, le conte è acabat anant aro alla Salo Fernand per continuare las actividades. Ha petat un capre. Così ha fatto una congestazione cereoboreale? Una congelazione du céleri-rave? Una congestion cerebrale. Mais nani! Esa d'arribadal, esa l'agonia. Finto! Abbiamo un pausot. Alors, io penso noi quand même pas mitad, mai che mitad 80% de d'Occità e 20% de francès per ricordare in bricua a le persone che comprendono pas e che vogliono bene non vede, même che parlent pas occitaniste, mais che vogliono apprendere l'occitan, parce che cal oublidar che è una nostra lingua che vuole la conservare come è e che mai del mondo pensa bene a ce che sono allora. Buongiorno, sorry. Un piacere. E anche le gelure di Minzoseo. Io vuoi blau, avendo il patano, vous appelez le nom que nous parlons, esplamale. Se potessi venire sul pic aquí, vi contarei l'història. Io la cantera che comincia, anes participa? Oui, on est content, d'abord on aime pas les gars parce que nous quand les gars, parce qu'après il y a le repas. Eh bien, anem. Fau partie d'un taller de cant dins Ariège amb Pascal Orespo del grup Rebellet e fazent sobretot un repertori de cançons d'Ariège, cançons per dansar e d'altres també. Hi ha pas que Pascal per jugar de l'acordeó, per dansar e per cantar a l'encop. Nosaltres, quand fazem una causa, ne podem pas fer dos. On est sur la musique traditionnelle, mais pas que. On est quand même au sens large et un petit peu sur tous les styles de musique.
tout est la Bretagne, l'Ariège. Voilà, il va y avoir des cercles circassiens, des valses, des mazurkas, tout pour les danseurs. La 12ª edició del Festival Occità és acabat, és l'Europerieu de vos dire al cop que ve per un altre eveniment.